Karbiang long arlo ke lakusan alam ke jokta nindi je pinlan. Six schedule arlo tribal area arlo ke kece ke bekona mana asal tumta dolong puke jokta nindi long pinlan ni garjung pinlan. Garjung ceng lagi. Lasilake lam aso bani lagi lam he pik lapen rara pan ke pamanggut he pik kan jang lagi. Ahok pek ke akeng kupatong ruisi rara pan dia cuma ni lagi lam so bani lagi. Non kita angji owe kibi tum pilih mat hapoke. Karbiang long leki itu mah farman det kali tanho. Jokta dolong tanho kusi lagi mah karong ko. Sita non da peklar tu depo hala so India kacari aror long Indian ke sirket along sirket tok dolo imut India aso Bharat aso apok etlo pulo tante India Bharat angkang tete bibi apan abon ke Onatna ke doji, onatna ke thakji, aling hang damlong ko sipuro. Sita hala dang seta pubang donang hala dang abe thampe dia. Pulo dang de pilo alam thikele bangke pini ke men kon a ansi rar ha bichu puilo ala thanda ning sita. Si hala seta pudonang nangli Bharat aso apok elo pulo dang de India adet angkang khethe bibi apan abon nohor damlong ko sipuro. Seta me inlong aso tuma phan kirai ko ma joini nang itum tribal area lo tindu dam bangke ciri nanggi mana ke khang do restriction mana ke khang do hala bang kan teda tang de pida ke Karbiang long ke tribal area lo putang de inglong so tum ke do ke thara thai lo putang daga bangke aling ke do thak dam lo pusida ke lardak pe tok do lasi laki lam aso kali pusi ni dara para tantuno lapen la pusana lam ke monon ke jok talake Nungji jadi dangi pusi culung gitu loh. Punon Karbiang long jut elo. Nang jonghe pule jonghe ning cetang tang no jadi nina na Karbi ke jut elo non ke apai si abidat lo. Apa sih? Halaso content creator tum punoi, YouTuber satum punoi, ethegat sing pupo, YouTuber tum content creator tum nang ta he cini ne pulotang te lam ning jebret tang ne. Patini pa me noi, lang pe me noi. Arona tang bang alang li Charlie peme claim pame hal supen bang si claim ignang putang bang pelapu rada pan kapa manghu rada pan lapuson balu balom je pan lapen isi bang ke rada mo isi misconception la bang ke do tukok ni lasi hal so bang ke badu noi nili komane hanse sang ho mane terang so mane ba badu mane li pupelo content creators apen YouTubers tum badu bang punoi aron chini peme alam chini peme benle video bang selamik noi ba kali pulutang te selam le danoi he kapa manghu la bang ke claim ignang ni aslo bang ke ladak kalau son do koko lasi la bang so bang ke ni ko pini nang pini nang koko mate KC authority aphan ni ko pini ron sa hu pen lam the ka pali ji alam ke la ko hela je alang itu ka tisong pini ani pinjal bijara aphan ka tisong ni saksi chuche jinje la bang so ka tisong bang ke ko pini jong si mu chino jamwa pada alang itu ko pini ki sung di podo ko pulude la ke Karbiang long Thomas Council authority tu si adai chi ana ko la bang ke ajata pasungole lapen ke prabjin ken monomat Karbiang long Thomas Council KC authority tu dak wang pen labang su bijara puthak lapen ke longle phelang puthak ladak wang pen mekar mithur ronga saru basar iding do pen dak radang wang pen Karbiang long Thomas Council authority tu dak wang nang ko prabjin ken lapen ke ni tum Karbiang ronga sarmai tum etheki puji la puhlo je Council authority tu takai ta pubong je 1951 pen aphang ke ba tusi longle potalong tojing kusiang itu pubong bon sita pinya ni bangke nili tum ke theklong bangke punjimi ke nang lo penjeng kapre long bangke bang khai so tum pota ke long pindu lasela bang so lo bangke nili tum Karbi ronga saramai tumhan authority council penang bi pusita pini le bang so authority ave pin penta longle pota apply tapi ke longle pota ta enare lo lasela son por de ni tumhan authority nai pithan da lengi lasi pini tunggi puji bangke ri alang tung survey tu pen review kurisi 1951 pen akhi ke bang tung puran kota kai sutang ana tung phal bangke normat kota hang pen bang so phan dak kota bang ana litung lang pamina ji je 1951 pen aphang ke bang